abaturage mu cange ca Bituntu umutawuni kanse ya Nyakera mu district ya Ntungamo nibacura barukushaba government kubateraho buryo bwo kugwanisa obushuma bwo mwani. Abaturage aba nibagera ngo shitumira obushuma bwo mwani bwayongera mu ruka rwabo no kugira ngo utari mu byo kwerinda. Akatika kisigara nyuma ni babihenda bibisi babiba. Cyangwa n'ibiti babihenda bagenda nabyo. Bino ni n'abashuma batwanguye no gusigamuza kushawushaba gutwire bino twine na kunyingi tukuna. Beno ni Gwijungu niwo mukuru w'entebe yo kubanza bwa sere ya Bituntu yo kubanza nagera ngo bwa hati abashuma bazongoriza cyaro cyabo kandi bo nk'abaturage nikibagumira kubona byo kwerinda habwe bishare bari kubashaba batakiziro mu ruka rwabo. Twine kizibu y'abashuma bo mwani. Abashuma bo mwani babiri n'abashuma buri kiro no kurwana n'abashuma twine security yone yakubasa kukuma na wawa gushoromera wagutera kibuga abashuma nibije baguraraho barani bagutwara. Benoni nagera ngo nabo bari kukwata polisi nabashabe sente kuza kwijja kubatwara mu nkomo kandi obwo nazo batazine. Ntuza polisi kandi polisi kugiterera ngo nayenyegere kunuya bakushaba sente kandi sente tushangwa tutazine. Mbuye nubumwe nubuhereza buturenga n'abantu bari kuba bibire mwe bagenda bwo kunanka bwo kuba polisi neshaba transporta ne kunda kushaba imitwari 5 kandi umuntu waburijo noreba kugira ngo baba kwimbira umwana uko wakwimbihe mu sente kandi nazo sente zushanga utazini. Abaturage aba nibagera ngo na munongo ko bajyo mubwire bwo kusharura mwani nibarara batabyamire okwerinda abashuma bo mwani. Aba nibongera bagera ngo mu ruka rwabo tiguri mu byo kwerinda byona nice shitumiro bushuma bwayiyongera. Polisi ati nko kumuri kutureba hati polisi ko kuzayo ni bani benda kasente kandi stirunka kasente tukabini tukiha umwana umwe kandi umwana hati babagerizaho bagushoromire hati we no utakine cyo gukora mbwe hati wotine kasente zo kwa polisi atoka akora. Abaturage bwa hati nibagera ngo beye mwana mu canga cabesha rukire nangwa no bwerinzi bucyumba jire ubwo bwisi nabwo buri kweyongera. Kandi umwana gwitu gukirya hasi munonga abo kuba abwengiye ndambi imotoka kwija kwanga kwija kwiya yo mwani mbuye ni kiretera be yo mwani kuza hasi kiremwe ya yecwekeki ishingira 15 baba kugurira sete nyingi ishingi 12 mbuye abantu kwitana kikaba kemereye ubutosha akubo kwitana myaka nkena kuno twaferirwa abantu nk'ikumi kandi mu kwitana kargana zo mu office ya RDC yana yishikira yuko umuntu nabushaba kwijo mushishika kido mu bakegesa abantakari kwitana ico kikaremana zo mu office ya DPC barigiraho akakiro bwo bwira akakiro bushija kanami. District ya Ntungamo nemwe ama district agina abahinzi bo mwani binji kandi ngo kusizonege ryo kusharura mwani obushumani bweyongera naho abaturage bari kushabira byo kwerinda okubahwera kugwanisa obushuma obu. Abashuma bo mwana mu barimo kunywe kenye no mwana gwanje bakagwiba nagezaho no kubakwatana bakwata konka kunabyorekire dinagira ntati nagiro ubishoborozi bwo kunyamba higo konko mwana gwanje bakagushoroma bagutwara no buri hati ni mundeba hindi tinyine kunyemerire umwana gwanje gwena bakagushoroma cyo twandishaho buyambi okutuyamba abo kuba twine cyo gukora n'umuturanga ngo twine kwemerire. Turi kugambaho na RDC wa Ntungamo ahashongezi umucyara Miriam Mugishaka Geiga aragana isoko rukucondoza kwa mani kandi yashaba n'abantu kutaho buzora misho bakagwanisa obushuma obu. Ninyenda kwamisiriza Abantungamo ntate numureba ngo engine season eyo kusharura omwani konka nimba shaba nti muzimazima omwana nimwe musikore security yanyu nk'abantu eco kikuretere kugira ngo wahiza kusharura omwana gwawe utunge mugi sente zawe kandi utegereze ki na season konka nyenda kugambira abo nti wagenda yibo mwana ogo twaheza kukwata tuti omurita no ija kugenda tukutware ozeyo ntuje kuyiha umwana wasaga gwahinga orukwisha kugaruka kugushoroma. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.